Day na i-comment day ning ana siya day nga grabe nang jud og kwarta. Hoy, kinsa may dili nang og kwarta karon day ha? Kinsa man da kuno. Day deserve na to day nga nang kagkwarta karon kay mahal na kaayo ang palitonon. O gawas sa ana day nang ko kwarta day pero ako na siyang gitrabahuan day. No, ako ang gihaguan. Kay kana man gud comment na siya ana day nga ni ana man gud na magtrabaho ta kanang taog kwarta. Mao nay pasabot day kung nang kagkwarta day kailangan ka magtrabaho. Pag hilom dira oy, Fimi, hoy day Fimi, pag hilom dira day ikaw gani day nang gali po kag kwarta. Di ba nag content creator ka, di ba nag vlog ka, bot pasabutan na day nang po kag kwarta. Nganong wala naman lang ka nag-decision day nga mag-basher na lang ka kaysa mag content creator ka. Sa bagay nag content po ka di ano, na video ka pero po kay views. No, mo nang ayaw panghilabot sa uban day. Kung naong kag kwarta day problema na nimo kay kung naong kog kwarta problema po na nako day kay kabalo mo ko maning kamot day para makaki-income ko para makakita ko og kwarta, no. Ayan na pagbuot ay na panghilabot-hilabot no. So diri na ko nitubagon sa ko ang bagong Facebook page kay okay ra na day naong tagkwarta day basta kabalo ta maning kamot no. Basta di lang ta manghilabot sa uban. Ay na. Na bagong ta karon ay charot. Maldita ba oy ka strikta ba. Bitaw day oy deserve nato nga manawong ta og kwarta. Kay ngano man kayam nato trabahoan day. Wa man ta nangayo sa uban. Mao nang ikaw da Fimi. Paghilom dira day tarungan nagbuhat imong content pagbuhat og content nga interesting para pud makakwarta ka para naong nasa kagkwarta pareha nako no ug mao ra day to bay oy